dear brothers and sisters, it's really very touching what Jan with the children already let us understand today what is the meaning of the conversion of St. Paul. Veľmi sa dotýka to, čo nám ukázal pán Ján, katechista, s deťmi, že čo znamená obrátenie svätého Pavla. You know, there is a great professor and theologian about St. Paul. He wrote so many books about St. Paul, who each time he presented a book, or each time he started to speak about St. Paul, he says that all St. Paul, all his writings, all his letters, all his teachings can be summarized in 2 words. Jeden profesor, ktorý napísal veľa kníh o svätom Pavlovi a vždy, keď o ňom hovorí, tak povie, že všetké učenie, všetky knihy o svätom Pavlovi sa dajú zhrnúť do 2 slov. But he was saying, I don't tell you these 2 words at the beginning, otherwise you will not follow me, and so on. A on hovoril, že ale nepoviem na začiatku tieto 2 slova, lebo ma už potom nebudete počúvať. But I will tell you these 2 words, because indeed, all St. Paul can be summarized in 2 words. In Christ. Ale ja vám poviem tieto 2 slova a znamená to, že celé učenie svätého Pavla sa dá zhrnúť do slov v Kristovi. So many times St. Paul in his letters, in his preaching was telling in Christ. Veľakrát svätý Pavol vo svojom učení, vo svojich listoch hovoril v Kristovi. In Christ we have been baptized. V Kristovi ste boli pokrstení. In Christ we have been saved. V Kristovi ste boli In spasení. Christ we have been forgiven. V Kristovi vám bolo In odpustené. Christ we have been redeemed. Boli ste vykúpení v ňom. Everything in Christ. Všetko v Kristovi. The life of St. Paul was a life in Christ. Život svätého Pavla bol život v Kristovi. Christ for him was everything. Pre neho Kristus bol všetkým. So that he wrote that he was not living himself, but was Jesus Christ who was living in him. Takže napísal, že už to nie je on, ktorý žije, ale Ježiš Kristus v ňom. So with Jesus, with Christ, everything. Takže s Ježišom, s Kristom všetko. Without Christ, nothing. A bez Krista nič. So to be with St. Paul, to understand St. Paul, to live the conversion of St. Paul, we have to live in Christ. Takže rozumieť svätého Pavla, žiť s ním a žiť jeho obrátenie znamená žiť v Kristovi. And we are here today, dear brothers and sisters, to tell to our Lord Jesus Christ, to the intercession of St. Paul, that we would like to live in Christ. A sme tu, aby sme povedali Ježišovi na príhovor svätého Pavla, že chceme žiť v Kristovi. Because living in him, being attached to him, we can really be witness of what we are living and believing. Lebo keď budeme pripútaní k nemu, k Kristovi, tak môžeme svedčiť o tom, čo žijeme a čomu veríme. So for St. Paul, Christ was everything. Svätého Pavla Kristus bol všetkým. And the conversion in his life sign a complete change in his life. A jeho obrátenie v jeho živote znamenalo úplnú zmenu. As we have listened in the first reading today, he was someone who was persecuting the Christians. Keď sme počuli v prvom čítaní, on bol medzi tými, ktorí He was prenasledoval hating kresťanov, the Christians. ktorý nenávidel And then the conversion make him the most important and best preacher we had in history of Jesus. Ale obrátenie z neho urobilo toho najdôležitejšieho, najlepšieho kazateľa v dejinách o Ježišovi. So the conversion is to experience that Christ is within us. Takže obrátenie znamená zakúsiť, že Kristus je v nás. The conversion means that we understand that Jesus is everything for us. Obrátenie znamená, že rozumieme, že pre nás je Ježiš všetkým. Conversion means that our life is a life only in Christ. Obrátenie znamená, že náš život je život len v Kristovi. Because what St. Paul also teach us is that is important to be believer. Čo svätý Pavol učí, je, že je dôležité byť veriacim. But it's not enough. Ale nestačí to. St. Paul tells us that we need as Christians to be credible. Svätý Pavol hovorí, že ako kresťania musíme byť vierohodní. Faith is important. Viera je dôležitá.
but it's most important credibility. Ale to najdôležitejšie je vierohodnosť. The way how we live our faith. Ako žijeme našu vieru. The way how we witness our faith. Ako svedčíme o našej viere. And that's why credibility means that we are called not only to believe, but to witness the faith. A vierohodnosť znamená, že nie sme povolaní len veriť, ale svedčiť o našej viere. And we know St. Paul how he was preaching. Vieme, ako kázal svätý Pavol. And the life of St. Paul was a life in movement. A život svätého Pavla bol život v pohybe. He was going everywhere. He was preaching everywhere. Chodil všade, kázal všade. And indeed, he never was really in a position of being stopped somewhere. A nikdy sa nikde nezastavil. Mission means go. Misia znamená ísť. Mission means announcing. Znamená hlásať. As we have listened in the gospel today, Ako sme počuli v dnešnom evanjeliu. go announce preaching. Choďte a hlásajte. So it's very important, dear brother, sister, first of all to understand that our life must be in Christ. Bratia a sestry, je dôležité poprvé pochopiť, že náš život má byť v Kristovi. Secondly, that we are called to go, to move on, že sme povolaní ísť, to be hýbať sa, credible. byť vierohodný. Credibility. We need a church who is credible. Potrebujeme vierohodnú cirkev. We need priests who are credible. Potrebujeme vierohodných kňazov, We need bishops who are credible. vierohodných biskupov, We need Christians who are credible. vierohodných kresťanov. Credibility means fire to our faith, means enthusiasm in our faith, Vierohodnosť means to znamená spread our faith. dať oheň, dať entuziazmu našej viere a šíriť ju. And the third characteristic of St. Paul, that he was preaching to everyone. Tretie charakteristika svätého Pavla je, že kázal každému. We know very well, in the Act of the Apostle, chapter 15, how really St. Paul convinced some member of the community, also St. Peter, that the gospel is for everyone. V skutku apoštolov v 15. kapitole vieme, ako presvedčil svätý Pavol všetkých, aj Petra, že As evanjelium je pre všetkých. Christians, we have to be open to everyone. Že ako kresťania máme byť otvorení všetkým. The message of Jesus is for everybody. Že Ježišovo posolstvo je pre všetkých. And this is what Pope Francis is preaching today in the world. A toto dnes káže pápež František svetu. That our church is a church open to everyone. Že naša cirkev je otvorená každému. That our church is an inclusive church. Že je to inkluzívna, It's zahrňajúca, a church where everyone feels kde home. každý sa cíti doma. So it is very important, dear brothers and sisters, to understand this universality of the church. Preto, sestry, je dôležité pochopiť túto univerzálnosť cirkvi. We cannot be selective. Nemôžeme byť selektívni. We are called really to share our faith, to announce to everyone. Sme povolaní sa s našou vierou deliť s každým. A In Christ, Kristovi, credible, vierohodný, open to everyone. otvorený pre každého. And at the beginning of the Mass, I was quoting to you the preaching of St. Paul in the Areopagus. V začiatku svätej omše som hovoril o kázaní svätého Pavla v Areopágu. In the Act of the Apostles, we have this very beautiful V episode. skutku apoštolov máme túto krásnu epizódu. The Areopagus is like an arena, it's a stadium. Areopág je ako štádión. And we have so many stadiums also in Slovakia, everywhere. Na Slovensku máme veľa štadiónov, And so St. Paul was invited to this stadium. takže svätý Pavol bol pozvaný do tohto štadiónu. And in this stadium, the Areopagus, there were many statues. A v tom Areopágu bolo veľa soch. Each statue represent a god. A každá socha znázorňovala Boha. And there was a statue dedicated to the unknown God. Bola tam socha, ktorá bola venovaná neznámemu Bohu. And St. Paul told to all these people gathered in that stadium, I'm here today to preach you the unknown God. A svätý Pavol povedal každému na tom štadióne, som tu, aby som vám ohlasoval neznámeho. Dear brothers and sisters, this is the enthusiasm and the mission that today we are called to do. Bratia a sestry, k tomuto sme povolaní, k takémuto entuziazmu na misiu. In our contemporary world, God is becoming unknown. V našom súčasnom svete sa Boh stáva neznámym. There are many circumstances where really God is pushed apart
from our life. Je veľa okolností, kde Boh je vytlačený z nášho života. That's why we are called today, as St. Paul, to preach the unknown God. Preto sme povolaní ako svätý Pavol dnes ohlasovať neznámeho Boha. To everyone. Každému. As you do in this community. Ako to robíte v tejto komunite. As you do in your church here. Ako to robíte v tomto The kostole. Church of Conversion of St. Paul. Kostole obrátenia. The church who is open to everyone. Kostole, ktorý je otvorený To all každému. kind of community. Všetkým typom spoločenstiev. Because we need today to preach God. Bo potrebujeme To kázať o Bohu. witness God. To Svedčiť o be ňom. credible with God. Byť o ňom So that vierohodný. God should not become unknown. Aby sa Boh nestal neznámym. And God can be known, as St. Paul was preaching, through our witness, through our credibility. A Boh sa môže stať známym, ako hovoril svätý Pavol, cez naše svedectvo, cez našu vierohodnosť. Že bratia a sestry, aj vy robte všetko v Kristovi. Žite váš život v Kristovi. Svedčte v vašom živote v Kristovi. Svätý Pavol bol presvedčený, že s Kristom dokázal všetko. St. Paul was really convinced that with Christ he would change the heart of everyone. Bol presvedčený, že s Kristom zmení všetko. St. Paul was convinced that being witness of Jesus, we could really become apostles, missionary of his word. Presvedčený, že ako svedok o Kristovi môžeme sa stať apoštolmi a misionármi pre tento svet. But there is another aspect, very important in the preaching of St. Paul, that we can be really live and we can be touched today. A je dôležitý ešte aspekt v jeho kázaní, ktorý môžeme žiť dnes. Christian should bring to the world reconciliation. Kresťan má priniesť svetu zmierenie. In many passages of the letter of St. Paul, we found this word reconciliation. Na mnohých miestach v Pavlových listoch nachádzame to And slovo zmierenie. especially in the second letter to the Corinthians, chapter 2, chapter 5, verse 18, St. Paul explained exactly what does it mean reconciliation. Druhý list Korinťanom 2:18, svätý Pavol hovorí presne, čo znamená And zmierenie. St. Paul tells, God's reconciled us in Christ. Hovorí, že Again, in Christ. Boh nás zmieril so sebou v Kristovi. We have been reconciled in Christ through his death and resurrection. Boli sme v Kristovi zmierení v jeho smrti a zmrtvých staní. So, dear brothers and sisters, St. Paul says, we are called to be the minister of reconciliation. Že ako povedal svätý Pavol, sme povolaní byť služobníkmi zmierenia. As Christians, we have to witness Ako reconciliation. kresťania máme svedčiť o zmierení. We do need reconciliation. Potrebujeme zmierenie. We need reconciliation in our country, in our beautiful Slovakia. Potrebujeme ho na našom krásnom Slovensku. We need reconciliation in our families. Potrebujeme ho v našich rodinách. We need reconciliation in our church. Potrebujeme ho v našej And cirkvi. St. Paul teach us that in Christ we can be reconciled first with God and of course after with all our brothers and sisters. Svätý Pavol nás učí, že v Kristovi môžeme byť zmierení najprv s Bohom a potom so všetkými bratmi a sestrami. Dear brothers and sisters, today going back home, be reconciled. Bratia a sestry, dnes, keď pôjdete naspäť domov, buďte zmierení. Go back home today with your arm open. Choďte domov s vašou otvorenou náručou. And then your friends, your family, they will say, what happens? Why you're coming back with your arm open? A vaša rodina a bratia sa spýtajú, a prečo sa vracete domov s otvorenou náručou? Because we need to live reconciled. Lebo potrebujeme žiť ako zmierení. We need to live with the spirit of openness to the world and to everyone. Potrebujeme byť v duchu otvorenosti svetu a každému. We need to live in Christ. Potrebujeme žiť v Kristovi. So, dear brothers and sisters, celebrating the conversion of St. Paul, we try really to renovate ourselves. Bratia a sestry, keď slávime obrátenie svätého Pavla, potrebujeme sa obnoviť. In Christ, Kristovi being credible, a byť vierohodný, vierohodný and being reconciled. a byť zmierený. Go home today with the spirit of reconciliation. Choďte dnes domov v duchu Because zmierenia. reconciliation brings us joy and peace. Lebo zmierenie nám prináša And pokoj we a need radosť. this strong motivation. You know, when you read the preaching of St. Paul, you know how really he was strong in preaching, enthusiasm in preaching. Keď čítame o svätom Pavlovi, vieme, aký bol silný a entuziastický v kázaní. Because he was
really fired by the spirit of reconciliation. Bol zapálený duchom zmierenia. So in a world where God start to become unknown, Čiže vo svete, kde sa Boh stáva as neznámym, Christians we bring Christ. prinášame ako kresťania Krista. We live Christ Žijeme Krista. with joy and S enthusiasm, radosťou a with entuziasmom, arms open, s otvorenou náručou. to announce the gospel to everyone, Aby sme každému ohlasovali evanjelium. to be inclusive, Aby sme boli inkluzívni. to embrace everyone. Každého objali. Because as Pope Francis says, we all are brothers and sisters. Ako hovorí pápež František, všetci sme And bratia a as brothers sestry. and sisters, we need to love, Ako bratia a sestry potrebujeme milovať. not according to what we do. Nie podľa toho, čo robíme. No, no. We have to love each other, not according to what we do, Milovať sa nie but podľa toho, according to what we čo are. robíme, ale podľa toho, kým sme. And we are brothers and A sisters in sme Christ. bratia a sestry v And we would Kristovi. like to live in Christ Chceme žiť v Kristovi. with joy and S enthusiasm. radosťou a entuziasmom. Amen.